Ladies and gentlemen, Ngo Mbikore Kubera Imana n'ubushere ubwo bashere bazikora ibigori bya Tari Gisa agaragara muri spotlight yawe itara rigaragara. Ladies and gentlemen, when I say Gisa, you say Cy'Ingazo. Gisa 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 Gisa. Yes, you know for my brother Gisa waba ufite inzozi zo kwinjira mu mwuga wo gufata no gutunganya amafoto n'amashusho, Inyarwanda Limited ibinyujije mu ishami ryayo Inyarwanda Art Studio yishimiye kumenyesha abifuza kwiga multimedia bivuga videography, photography ndetse na graphic design ko yabateguriye amasomo y'amezi 6 abahesha certificate yemewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi ngiro Rwanda TVET Board RTB. Kwiyandikisha bizatangira tariki 3 Ukwakira 2025. Amasomo agabanijemo ibyiciro bibiri: amezi 3 ya teori na pratique n'andi mezi 3 ya stage cyangwa internship na project based learning. Ibisabwa bisange ku rubuga artstudio.inyarwanda.com cyangwa uduhamagare kuri 0735 849 kane 60. Wanatwandikira email kuri art@inyarwanda.com. Wanadusura aho dukorera mu igorofa ya 2 y'inyubako La Bonne Adresse. Murakaza neza.
Murekate kumbona utemba itoto ibanganire ngo nanjye mbwira biwanye. Nibisanzwe nuko umuntu aba yaramenye ibanga ryo kurya neza hakiri kare. Ubuse mama ko nge ntabona amafaranga yo kugura izo nyama za buri munsi. Yewe niba ugitekereza ko ukeneye inyama za buri munsi uribeshya rwose. Ubibanga namenye ni umuceri imbere ya mbere muri Tanzania wa Mama na Baba Rice. Naba natekesheje amavuta ya Mount Mero Soyiko. Bikaba karusho. Kandi buriya agafarini kazania nako ni ingenzi wanjye. Uwo muceri utumye utemba itoto gutyo. Cyane rwose. Ariko naho urashoboye. Ubusujya muri Tanzania kugura umuceri. Ashwida, Arroy Supply Company barahari ku gacu twese. Ubwo nabasanga he? Bakorera mu isoko rya Nyarugenge, munsi ya Ragarete, cyangwa se ku mashami yabo ari ku isoko rishya rya Nyarugenge, mu muryango wa B5 akarongo 14. Wabahamagara kuri nimero 07823876 cyangwa se kuri 0782358478 ndetse nikabuga kwa Mayisha wabahamagara kuri 0782555999. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agents bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 35 36 48 03 cyangwa 07 89 Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa.